Hasteo tabuk kabangkok siklarokno fekjanai mani bai godali fekjanai mani chawi lam korowui tongbayo tei hamia lamao yaprewui tongbayo. Aboni bagino skulo poribui tongnai rok omhai hamia manino naya tongnani bagi kaisa awareness rinani bagino camping khlaijagui tongo koreng reng nokrogo school rogo. Haini bagino yang Tipra Engineering Society of Tripura ONGC Employee Union of Tripura ni Lua Chimongbai tei Oil and Natural Gas Corporation Limited borok pal baksake kathawi mega health camp kam anti-drugs awareness camping khlaika yang Khamti bari visi ni bisingo klainai Mande block ni bisingo khopjak Emmanuel Public School borok kaisa awareness tei health camp panda songjaka o school o sani mega health camp tei anti-drugs awareness pando manjaka Tipra Engineering Society Tripura ni President Amulya Jamatia tongkha GS Jibon Debborma nokhobai kubuni adongrok. Mumbai, जों दिनै ओ जायगा मानजाक फाइजाक दिनै ओ जायगा जों दिनै टिप्रा इन्जिनियार ससाइटि बाय संसाजा कायसा साखाम पान्दा दिनरो फ्री हेल्थ केम्प एक्टिभिटिस काम एन्टिड्राग एवारनेस केम्पेइन खायनानै थाङै दंगो ओमफ्राय ओ जायगा म इमप्लिमेन्टिं एजेन्सि होनखाय दिनै टिप्रा इन्जिनियार ससाइटि आबनो सुबासु रिनाय होनखाय दिनरो ONGC Tipra set borni corporate social responsibility ni ekta scheme जों जागा थाङै दङ ओमफ्राय जों महाय project since 2024 नि सेप्टेम्बर अक्टोबरावनो जों project submit खायमानि जों एकटा सारा त्रिपुरानि कायथाम जागाव जोंनि हेल्थ केस एक्टिभिटिस काम एन्टि ड्राग एवारनेस केम्पेइन खायनानै जों सिलेक्ट खायगा ओ जागानि बिसिङावनो जों खामथिं बारि कायसा जोंनि फार्स्ट पॉइंट सेकेंड दिनै फेब्रुवारि जों खायनानै थाङै दङ सेकेंड पॉइंट होनखाय जों खायनाय जिनरो नुनासरा मुंगे खामि ब्लकनि ओ जागा जों टारगेट दङ 8 of this February ओमफ्राय थर्ड होनखाय जों इस्टक छाया तुलसीगर बिसिनि तुलसीगर ब्लकनि ओ जागा जों थर्ड सिमिलार केम्प जों खायनानै थाङै दङ ओ जागा जों मोर देन एभ्रि सेन्टारावनो 500 जों मस्किटो नेट्स डिस्ट्रिब्यूट खायजाकनाय ओमफ्राय लगे जों एडुकेट मेडिसिन जों ओ जागा अलरेडि तुइ फैका आबोनि बादेबो जोंनि ससाइटिनि उन फान्ड बाय जों ओ जागा जे फ्री हेल्थ केम्प फेसिलिटिस नामनि थानि जिनरो मेलेरिया टेस्ट किट HIV टेस्ट किट खायनानैबो स्कोप माननाय लगे जों दिनै टिप्रा इन्जिनियार ससाइटिनि फान्ड बाय दिनै ओ जागा जों ब्लेंकेट सुटिनि डिस्ट्रिब्यूट खायनानै थाङै दं ओमफ्राय फेया बाथि नोंथि हाय हेल्थ केम्प एवारनेस केम्पसनि मेन जे फोकस जों जे खायमान ओंखाय आबो एन्टि ड्राग एवारनेस केम्पेइन नो जों मेन टारगेट खाय दङ नरक जतन साइमानो जिन पारा आमचायो जत गामियावनो नोंथि हाय जों जालो जों कलाय लायजाक आबोनो जों बाहायखाय ओवरकाम खायमाननि जिन जत स्टेक होल्डार्स जिनरो जिनि फाइमानजाक फायगा जिनरो ONGC नि विभिन्न रिप्रेजेंटेटिव ते फाइमानजाक फायगा DCM जिरेनियानि अमरजित देबबर्मा सब डिविजनल वेलफेयर ऑफिसर ते फाइमानजाक फायगा जिनरो हेल्थ डिपार्टमेंट नि डायरेक्टर ऑफ हेल्थ न होते डेपुट खायजाक जिनरो खरक बाय स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स जिनरो फाइमानजाक डॉक्टर गोपीनाथ बर्मन MD मेडिसिन AGMC एंड GB पेन हॉस्पिटल नि फाइमानजाक फायगा ते लगे फाइमानजाक डॉक्टर Samrup Bhattacharya ophthalmologist IGM hospital ni te phaimanjak phika Dr. Anjali Jamatia DGO Jirania PSC te phaimanjak phika Dr. Ayan Bhattacharya medical officer grade 3 Tipra health service Jirania PSC ni te phaimanjak phika Dr. Orgomoni Debborma dentist Mandai PSC te borongno CM West no hoite borongno teisa deput khaijaka chini requisition onujai chinoro phaimanjak phika pharmacist Mr. Bishwajit Debborma te bono lab technician is phaimanjak phika श्रीमती बकुल कलय ओमफ्राय जों बरंनो बेलाय हामबाय मारियो चिनि गभर्नमेंट डायरेक्टर ऑफ हेल्थ जोंनो जे स्पेशलिस्ट डॉक्टर जोंनो ओ जागा डेपुट खायना बागै ऑर्डर खायका बर फाइबो मानजा फायका ते लगे लैब टेक्निशियन बाय चिनरो फार्मासी गा आं हायने हाय पाइथागो जतननो कबंनाय फायदे जोंते हाय अवेयरनेस केम्प खायमानि थानि चिनि जे मेन जे
issue je agenda angkaino chini introduce awareness campaign na chung bahai kai unko khaimanai dokumanai abono chini main target ka hambai jo tini ni aw chung tini o jaga to chung more than 500 to chung expect khai tongo tau bo prai 250 already plus unka exit khaiga chinor ni je attendance je chini patient ni je attendance nai mani amon logle chung tabo mo continue khainai basango chung asa khai tini 500 patient chung o jaga treatment rimana nai free healthcare